ngira ngo mwese muramuzi, umuraperi nyarwanda wigeze gufungirwa ibiyobyabwenge azanye album ifite izina ridasanzwe. Umuraperi uzwi nka Mukadafu wari warafungiwe ari gukoresha ibiyobyabwenge yatangaje ko nyuma yo gufungurwa agiye gushyira hanze album yise Icumbi ry'Agahato. Abanza ari abanyabugeni kweri ngo Icumbi ry'Agahato iriho indirimbo 12 zirimo n'izo yakoranye n'abandi bahanzi basanzwe bazwi mu Rwanda. Mukadafu uzwi mu ndirimbo nka Gwamo, Igikapu ndetse na Nturima Type yakoranye na Cassandra, agiye gushyira hanze iyi album ye ya kabiri nyuma yo kuva muri gereza aho yari yarafungiwe gukoresha ibiyobyabwenge. Nk'uko mubibona rero natangiranye najyanye n'imyidagaduro, umuhanzi Neringabo yatangaje ko ari kwitegura gushyira hanze indirimbo ye nshya yise Reka Hashye, igenewe abarengeje imyaka 18 kuzamura, kubera ko yitsa cyane ku rukundo rwo mu gitanda. Murabumva. Aha naho rero nk'uko mubireba murabona imodoka ya RIB na polisi, aho mu karere ka Rubavu polisi yarashe ukekwaho ko ari umujura nyuma y'uko we na mugenzi we bateze umusore bakamwambura telefoni, umwe akayirukankana undi akamukomeretsa ikiganza ashaka kumutera icyuma. Uwarashwe yahise ahasiga ubuzima, akaba yaherukaga no kuva mu kigo ngororamuco. Bantu muzi gusoma mumfashe gusoma iryo jambo mureba aho ngaho ni Motions, aho rero ari business yakoreraga aherereye Motions, yashinzwe na Moses, igiye gufunga imiryango. Igiye gufunga imiryango nk'uko mubireba. Inkuru irakomeza igira iti ubucuruzi bw'ibinyobwa birimo ikawa bwakorerwaga ahaherereye inzu y'imideri izwi nka Motions, yashinzwe n'umugabo w'umunyamideri witwa Moses Turahirwa uherutse kugaragara mu mashusho akojeje isoni, ugiye guhagarara. Bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na kompanyi ya Kivu Nord Cafe, yari ifite aho icururiza ikawa ku nyubako y'ahakorera Motions. Here we go. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi, akunzwe n'abatari bake, yazamuye ikiganiro cyuzuye urwenya kubera ubutumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ashishikariza abantu kurya amafaranga yabo ayita amanyagwa. Bamwe bakamusubiza bavuga ko ashobora kuba yarahindutse. Abagabo rero baba batubwira ngo turye amafaranga yacu. Kikaba rero ari ikiganiro kiri kwitabirwa cyane kuri Twitter, aho yatangijwe na Israel Mbonyi washyizeho ubutumwa agira ati amafaranga iyo utayariye ageraho akakurya, none rero genda urye amanyagwa. Muramwumva rero uyu muhanzi rwose ati genda urye amanyagwa. Umugabo mureba rero utagaragajwe isura ye neza, ni umugabo yasanze umugore we mu kabari asomana n'abandi bagabo bamukikiye, ahita amukorera igitangaza, aho yamusanze rwose akikiwe. Ni ibibazo gusanga umugore baba bamukikiye mw'abantu mwe, ni ibintu bitoroshye. Umugabo wo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma, mu karere ka Ngoma, yasanze umugore we mu kabari ari gusangira inzoga n'abandi bagabo bamukikiye banamusoma, ahita agaragaza agahinda arira nk'umwana muto. Uyu mugabo witwa Habiyaremye Faustin wo mu mudugudu wa Karenge
mu kagari ka Karama mu murenge wa ni Kazo da, yatewe ikiniga no gusanga umugore we mu kabari, abandi bagabo bari kumusoma. Abarimo koroneri bateye umugongo FARDC, bagasanga M23, bahishuye amabi y'ubutegetsi bwa Congo. Aba rero bakaba ari abasirikare nk'uko mubibona, abasirikare bo mu rwego rwa ofisiye bitandukanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC, bakiyunga kuri M23. Bavuze ko bari barambiwe ibikorwa bibi bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'ubutegetsi. Aba basirikare berekanwe kuri uyu wa gatatu tariki 8 Gashyantare 2023, Ikicanga, ahaherutse gufatwa n'uyu mutwe wa M23. Nk'uko mubireba rero, icyo ni ikinywaji cyo kunywa kiri gusukwa mu kirahure, kikaba cyerekeranye n'urubanza rudasanzwe mu Rwanda rw'abakekwaho kurogera mu nzoga uwavugwagaho uburozi. Murabona rero cyo kunywa birakaze, bamurogeye mu nzoga. Haburanishijwe urubanza rw'abakekwaho icyaha cyo kwica umugore bamurogeye mu nzoga, cyabereye mu murenge wa Masaka mu karere ka Gasabo, aho uyu nyakwigendera bakekwaho kumwica bamuziza ko nawe yarogaga umuturanyi we, bakaza kwishyura miliyoni 1 y'amanyarwanda, amafaranga apfa ubusa kweri, umuntu ngo amuroge, akaza kumuha inzoga yanyoye agahita agwa aho ngaho. Uburozi buragwira. Iki cyaha gikurikiranwe kuba aba bantu cyabaye umwaka ushize tariki ya 9 Ukwakira 2022 mu mudugudu wa Ngarama mu kagari ka Mbahe mu murenge wa Masaka. Abantu batuye muri Mbahe rwose bari kubaha rero inzoga zirimo uburozi. Mwitondere inzoga munywa mw'abantu mwe. Twikomereze rero, ngira ngo murabona ifoto y'umwana mwiza na polisi isa nkaho yafashe umuntu wambaye amapingu w'umudamu. Uyu mwana benshi ngira ngo muramuzi. Ubwo rero reka ngire icyo mbabwira kuri iyo foto. Mu rubanza rw'ukekwaho kwica uwo yari abereye mukase washenguye benshi, habayemo ikintu gitunguranye. Mu rubanza ruregwamo Mukanzabarushimana Marie Chantal, ukurikiranweho kwica umwana w'imyaka 5 witwa Akeza Elie Rutiyomba, witabye Imana bikababaza benshi. Umunyamategeko wunganiraga uregwa yavuze ko atakomeza kumuburanira, uru rupfu rw'uyu mwana rwavuzweho cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize 2022 ubwo yitabaga Imana, bivugwa ko bamusanze mu kidomoro cy'amazi, ariko bikaza gukekwa ko yishwe na mukase akamugeramo ashaka gusibanganya ibimenyetso. Uyu mwana rero ngira ngo baramuzi cyane, aho uyu mwana yari azwiho gusubira mu ndirimbo z'abahanzi, by'umwihariko umuhanzi Ngabo Medard.
uyu mwana muramuzi cyane rwose, aho yasubiragamo neza indirimbo za Meddy. B'imikino rero namwe ntabwo twabibagiwe nk'uko mubibona, ni Ronaldinho n'umwana w'imyaka 17 mu myenda isa nkaho ari iya Barcelona, aho rero inkuru iri gucicikana ko uyu mwana yasinyiye ikipe ya FC Barcelona, na se yabyitangarije. Ronaldinho Gaucho ngira ngo benshi mumuziho amacenga agiye atandukanye, n'umwana rero akaba yasinyiye FC Barcelona nk'uko mubibona. Bye bye, tuzajya tubana mu makuru agiye atandukanye, uretse ko uyu munsi nahereye mu makuru agiye aranga iki cyumweru turi gusoza. Abatarakora subscribe mbibutsa kuyikora kugira ngo tujye tubana.